लिसिंग अमगा सनिपान मरफु तरामाथोई गे एंग्लो मणिपुरी वार गी खोंगजोम लांदा ब्रिटिश की मायोक्ता लान सोकनबदा थवाई थाख्रबा पौना ब्रजबासिबु निंगसिंगदुने स्टेट की थाकता पांगथोकपा खोंगजोम दे कुमसी सहीगिदी कोविड-19 न मरम ओइदुना ममिंगतगे ओइना पांगथोखरे नाकल अमरमदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सुसिंदुना बीटी रोड ता लेबा पार्टी असिगे कॉम्प्लेक्स ता खोंगजोम देगी थोरम पांगथोखरे कोविड-19 गा मरी लेना ngasisu state asigi district singda police na lockdown manungda niyom kaina amadi maram sadana tholakpa sing phagatpa leptri ngasisu Imphal West district ki oina mafam kayada miyoi kaya phagatki Manipuri Students Association Delhi Cookie Students Organization Young Party Association na Manipur Bhaban ge Resident Commissioner Delhi PK Sanma yauna COVID-19 gi matangda mifam ama pangthoktuna Delhi da panduna lairiba Manipuri singda relief material sing yahunna ba khanghankhre COVID-19 ga mari lainana Deputy CM Yumnam Joy Kumar gi mityeng makhada Uripok Kendra gi manung chana leiba iroi sembagi mafam singda yumthong da changduna tangai phadana sangdraba yadraba potlam sing yanthokre Thawbal Police Personnel amadi Traffic Police Personnel singda Thawbal Bazar da leiba Itan Computerized Eye Testing and Eye Care Center na ngasisu makhatana sunglass anok sing yanthokre